Sim, na mes. E papiando maneiras bisa de festival de música um rato passar. Fim de semana aqui vai estar criminal. Vai determinar a canção que vai dominar Carnaval 61. Caixão Soca Monarch 2015. Tá já sabe agora e nós tem sequência de classificado na Pabo. Isso, nos tem como o seguinte. Que banda Delicious nos também tem Gerino Redderstap Bass. Que banda Hot Ones Band Angelo Richardson. Forgive but don't forget. Ku Oreo, Sean Phillips Mighty Talent Jr. What the people are thinking. Sonic Entertainment, Ralph Godet, Mighty Jaul, Smartphone. The Failures, tabing ko Celeste Richardson, The Impress, We Killing We. This and That, Roland Chicho Koch, King Chicho, Nome Kunome. Excellence, Emily Peterson, Queen Melody, I Come Back to Give Them Calypso. Tambe ko Excellence, Adolfo Richardson, The Commissioner, Aruba is a Paradise. Youth Extreme, Marvin Stamper, Big One, What Went Wrong. Zeta Band, Richard Tattoo Quant, Mighty Tattoo, Furious and Ridiculous. Pe kategoria di Soca, gusto cominciar com BMW, Randolph Barry, Daddy Bass, Paralyze. Buleria, tabing ko Tommy Lee, Halman, Black Ceramic, Hold On She. Le Groove, Marvin Baptist Blackie, tabay ko Dunking Bullets. Le Groove takompanya tambe Bololo ku e canción Sweetie. Le Groove tabay akompanya Antonio Mingo Timoni ku Lady Fire Burn. Le Groove te acompanha também Siri Reis Dijk Bad News ku Freeness. And Fusion, Jerry Koch, Dr. Needle ku a canção Motion. And Fusion também ku Jair Verspray Booty All I Wanna Do. Oreo tabay ku Melisian Richardson Lady Mazzo, Rosea Pami Rosea Pabo. This and That acompanhando Chicho Koch, King Chicho, Give Me a Break. Tsunami, tabay ko Michael Almari, Mitch, One for the Road. Itambe ko Bradley Verspray, Easy B, My Time. Excellence, tabay ko Jane Halder LaRouche, ko canción Padilanti. Excellent, tabay ko kumpanya tambe Adolfo Richardson, The Commissioner, ko Don't Mash Up, We Party. Tambe Excellence, ta kumpanya Joselito Orman, Master Lito, Ribacaya. Excellence também acompanha também Emily Peterson, Queen Melody, Biyahe Mas ku Behind the Trailer. Zeta Band, Richard Tattoo Kwan, Mighty Tattoo, tabay ku Pata Pata. The Failures, acompanha Kenneth Bosni, Dumbo, All I Need Is Melody. The Failures também acompanha Ewald Mohamed, Lord Skinny, ku Soca Angels. Youth Extreme, acompanha Arnaldo Maduro, Razor Sharp, ku Brujeria. Well, tating algo ni klasifikado ng comedy. Wow, e biyahe kisi ng hasin ng best sinanta na klasifikado, tremendo. Al metal, sí, pensamos de parte organizatorio, pero también como parte de músico na mesa, cantante na step forward, quanto. Sa kila na aya. Sí, sí. Go for it. Exito na itur.